نغ داكي دي نيو جيرسي نتدو نيويورك سنة تمدينين تجارتين ثاني في حوزة الفيض غنكشم ذكي ونكني التونال يتاوين سي نيو جيرسي غير نيويورك نولي شطاح نيويورك كذا مزيان Maybe if you let it go and just stop trying. Finally said what's on your mind. Is it easier to bite your tongue? You're still trying. But maybe if you let it go and just stop trying. Finally said what's on your mind. Is it ديما خلاق دي نيويورك هكذا مزيان تزار مزيان تو خلاق ثما نوس بدا ذكي نتللي ستاتيو دي ليبرتي دي زكان دي نيويورك ويبان اخد كوشطح مزوينس انا راه ستاتيو دي لا ليبرتي كذا سنتين لي فرونسي العربيين الامريكانيين il symbolise l'entrée dans le nouveau monde. Voilà. Frédéric Auguste Bartholdi en 1884 a exposé c'est l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis de France. Voilà le métier de la Guinée en 1885 et inauguré en 1886. Alors, le sculpteur qui s'appelle Bartholdi il s'est inspiré d'une petite statue de Santa Croce de Florence, exactement à la guerre, il est là sur le choix, l'église Santa Croce. Donc, inauguré en 1886, elle symbolise surtout la liberté et l'amitié, surtout vers la France. الامريكان غير نظر ماركه ذا كوتي ولا نظر بور فرنسا هذه الامريكان باسكو لي امريكان سون تري ريكونيسون كان فوالا سي فريمون ان كادو d'amitié et c'est un monument très important l'un des plus importants avec les États-Unis. كان نيويورك فوالا أتصور bien sûr à Square parce que c'est une merveille. Ça a 45 mètres de hauteur. La porcine il est doré. عاودت en 1980. Dernier وين Bartholdi السكولبتور يميت يخدم يبقى يصل كورت مطوطيس أكل الولد الكماس تا. نفرط الصوتني البحر أو Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave. Suave, bésame otra vez. مزيان. وي. كمل أوليك خاطر نفرط الصوت البحر وفات صوت مزوان داخل كمل أوليك. يا كان سكولبتور غينيا. كي سي لا ستاتيو الكورت مطوطيس أبد ودم كماس. كماس السكولبتور ماركيس طابرفان وانا خدم لا توريفان. تا لا كاركاس اللي بوزان. تا اللي تخدمن. يغومين سيركوي الكولورنيا. واقيلا يستخدم هذاك اللي لي بلاك باش استخدم لابو فوالا ساكن ولا كابيني فيرم فوالا الميرتي كان مزيان نخلع ديما ذي ثيرزان مزيان كزاغ ذاكي الامريكان الملالد ديالو نازور تكلوث ناصر يانيت ذاكي قلا ذي موراس يسعد ذاكي ذي امريكان هكا كان ذي نوفا ثن ذاكي ذيون بوماس
تزور سونتر لينكولن يتواصل مليح او يفنى في صنط مس يانات. Oui, donc le centre Lincoln Center, c'est au cœur de New York. C'est au cœur de New York, dans la 6e avenue, 60e à 63 Street. Donc ce centre culturel se compose de 13 blocs, de 13 bâtiments énormes. 13 bâtiments, on y va vers l'opéra, la musique classique, la musique universelle, la musique savante, le théâtre expérimental, la peinture. On y va et il y a une centaine d'associations qui travaillent, mais des associations culturelles très fortes, donc avec des chorégraphes, avec des metteurs en scène, du théâtre. Donc ça a été construit dans les années 70 par Rockefeller. C'est resté 20 ans pour la construire, mais c'est devenu le centre, le cœur de la culture new-yorkaise américaine. Donc on retrouve toutes les nouveautés, de la musique, bien sûr, de la vraie culture, de la musique. Et puis là, regarde, d'ailleurs, ils ont ouvert la piste de 500 mètres carrés, 600 mètres carrés, ouvert au public. Chaque soir, donc, il y a un spectacle. Tu vas du jazz, blues, salsa, musique savante, musique classique. Et puis quelquefois, ils se défoulent avec du disco. Voilà. Donc il y a 13 bâtiments, au-dessus de sous-sol aussi. Là où tu vas, tu es dans le cœur de la culture américaine universelle. Les années 70, les années 66, quand même s'il est financé par Rockefeller, mais quand même 15 ans, 20 ans de construction. À chaque fois, tu fais un bloc, mais ça ressemble à toute l'élite culturelle, artistique. Toute l'élite culturelle artistique, le cœur de la culture. Le cinéma, il le pense ici, parce qu'il est à New York, mais il le pense ici. Woody Allen, il est là. Lincoln Center, c'est le cœur de la culture américaine. Donc voilà, مزيان كزاف باش نخدم le lien avec la culture et l'art. Ça fait la d'ailleurs. L'homme d'affaires Rockefeller qui a financé ce grandiose projet. Il كان شحال ينظرون أمان السينما أمان التياتر. Déjà تصوريني تاع lecture par rapport à ça. ديجا تسميك ثايد باسكو دي رومونتيك وين يساعني دائما ما يبنى عن تياتر على التياتر منا يبقى موان دامبو دونك عاد نفضل من الداكينيا وين يساعني صوتيين فنونا شوالك لي بيبليوتيك لي سونتر كولتوريل اي تو نكون الجزائر الى روبلي ليدي مي ماشي لي بيبليوتيك يتبنوا ماشي لي تياتر ماشي تبنوا الجوامع اي ماركانتين اللي شاف دونتربريز ما يبنوا الجامع اي با نباي با دامبو إنو ثنين يبارفعوا يبنوا الجامع ولا خلصنا لي زامبو باسكو سا كوت موان شار فوالا شي ما يقول الجوامع فوالا اوليو يبنوا لي سونتر كولتوريل فوالا لي بيسين لي جون اين يطفن لي جون وقلنا راه خاطر لي جون سي لا كولتور سي السبور سي ماذا قالوا فينا راه طول بواس هذا واش راه خدمنا مودو فينا واش راه خدمنا الوظيفيتي تنغاث هنا لا قدر ولن رواندا راه فين واش راه خدمنا فوالا داكشي كي تجنا هذا النصر المزيني قبيلين توغا وحلن كاع هذا الجامعه اكتسيت نشغاف باسكو يا دو فيد اونتر سادير بون زكان القرن انسلمن تقول القبائل تشورد لي بار لا بواسون الكوليك ماشي ولا كتقارن تشورد الجوامع دونك تتلمس ولاش خاطر ولاش شويه الفيت هكا. Oui, mais bon, il faut une élite. La culture, c'est une élite, c'est un mode de pensée. La culture, c'est pas. Puis il y a le culturel, il y a aussi le folklore. Nous connaissons il a résumé ça. Notre agent, il va dans la construction de l'inculture, justement. Donc, pour qu'il y ait culture, il faut qu'il y ait une volonté. Il y a une volonté politique quand même. Une volonté politique, il y a des mécènes. Les mécènes, de l'Italie. Le mécène, il te dit, voilà, moi j'ai construit une clinique. Ce n'est même pas la culture. Nous jouons à les industriels, même la zone industrielle. La zone industrielle Wokvo. Quand même, j'ai vu, je ne sais pas les noms, il a construit 2 mosquées. Anwa. J'aime pas, parce que. C'est-à-dire un industriel, il a construit 2 mosquées à la fois. C'est de la boulimie dans l'inculture, de la boulimie. Quand il s'agit de détruire l'esprit.
Donc voilà quoi. مثلا ولا مصنف غادي يعنو كان bah méthode les mécènes مثال mécène justement il a l'équivalent le ministre de l'Intérieur de l'Europe. Les poètes et les artistes. Horace, il a fait beaucoup de poèmes في mécène parce qu'il مليح parce que يتعاوني فهمني تو يقيمد هو كاع mécène. C'est le 16e, 17e siècle, c'est à Florence, c'est défunt, la famille mécène, c'est une famille. C'est une famille. Il finance l'art, la culture, l'innovation, la pensée. C'est une mécène. Donc un artiste, il demande l'aide d'un mécène. Nous connaissons un artiste, on n'a jamais construit un théâtre, par exemple. Le théâtre Tizi Ouzou, il a été construit il y a 30 ans, 40 ans, mais il n'a jamais fonctionné. La première idée de construction de théâtre, c'était Naoukas, quand ils ont construit une agora, c'était une belle idée en soi. Mziani l'a proposé dans chaque village, dans chaque contrée, on va dire, dans chaque daïra, comme ils s'appellent eux, un théâtre construit par les peuples. Pour que les jeunes expriment, les théâtres amateurs commencent, parce que ça commence comme ça, hein, la Commedia dell'arte en Italie, c'est des associations et ça a commencé comme ça, le carnaval, les mascarades, et puis les expressions corporelles et tout ça, ça a commencé comme ça. Quand tu n'ouvres pas d'espace, il n'y a pas de théâtre, il n'y aura pas de théâtre. Exactement. Et puis là où il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de civilisation. Au cabinet, il n'y a pas de civilisation, je vous le dis, il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de théâtre. Le gars était khadem, mais c'est un théâtre dirigé. Maintenant, on lui a ramené un directeur. Il est là pour faire la promotion de la religion dans le théâtre. Il a mais ça n'a pas continué, il dépend de l'argent de l'État. Et l'État, il faut être avec lui, il faut être dans ce sens d'idéologie. Voilà. Si tu n'es pas, il ne te finance pas. Et puis aussi, nos artistes, ils doivent investir la rue, ils doivent créer, parce qu'ils ne doivent pas attendre le salaire de l'État, parce qu'il me bloque l'État. Dès qu'il dit une idée, je ne te paye pas. Donc un artiste, il doit être libre, il doit être un innovateur, et puis un explorateur, et puis un aventurier. Un artiste, c'est toujours un aventurier, il expérimente avec des jeunes de rue, la peinture des fresques et tout ça. La culture aussi, elle ne suffit pas par le soutien toujours de l'État. Surtout si l'État il est fasciste, l'État il est religieux, il est malsain et tout ça. Donc voilà, donc surtout il est militaire, donc il est caporalisé. Donc la culture, il faut qu'elle soit libre, il faut dire que c'est pas le coup de financement, le financement doit être après. Mais il faut qu'il y ait des aventuriers, des penseurs, des artistes libres, des électrons libres, et aussi de l'expérimental, de l'invention, beaucoup d'inventions et de l'aventure. Mais qui de la chanson par exemple, c'est une doxa. Si tu ne chantes pas comme tu n'es pas un chanteur. Il faut que tu passes par ces deux-là. Il faut se libérer de tous ces carcans, il faut se libérer de toute cette chaîne-là. Il faut que le créateur, si un kabyle, il a envie de faire du jazz kabyle, qu'il le fasse. Il a envie de faire du blues, il a envie de faire de la chanson folklorique russe, il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Il faut libérer complètement. On est en prison. nous avons toujours سوانينا مزيان ليبرتي 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 انا كي نضرب في زانين نخدم في فيلادلفي هكا وي بي درنا فين دينا وناس نصر nous connaissons la culture orale, on est dans le culturel, on n'est pas dans la culture, parce que notre culture, le culturel, il se limite à الشطح الشنا. افرح شطحن شنونا les animaux شطحن شنونا. Donc c'est vraiment le degré zéro de la culture. مازال نصور لي زار ماجور لا بانتور justement le théâtre la grande poésie نصورنا surtout le cinéma et l'architecture الفرا مازال مع الخزردين يبنون الجناس c'est une histoire, c'est toute une histoire. Les arts visuels, on est au degré zéro, les arts visuels. Les gens, il a parlé de théâtre, de l'architecture, mais les arts visuels, c'est-à-dire la photo, la peinture, le graphisme, et puis là, on a beaucoup de jeunes. L'art street, sur Harlem, dans le Bronx, dans Brooklyn, dans certains quartiers, et c'était
ils étaient des quartiers dangereux, des quartiers non sécurisés. Comme tout là, des centres de culture, ça a rassemblé des milliers d'artistes. Ils occupent des bâtiments, ils font de la peinture murale. Ils l'ont humanisé, les artistes qui l'ont humanisé. C'est les artistes qui mènent, c'est pas des politiques. Hein. Jamais à recommander une kirmzien, jamais recommandé un politique. Jamais. Jamais. Nous ne recommandons. L'artiste, le politique, il n'a pas sa place. Le siècle des Lumières, c'est les arts et les artistes qui font le même. Ok. La Renaissance italienne aussi. Les politiques, la Renaissance italienne. Les Médicis le faire, ils ont facilité les choses. Même le pape, il a participé à ce que tu regardes après la Renaissance contre le christianisme. Enfin, mais عاوننا طاس les artistes, les Médicis, les riches italiens, justement des bords le mécénat moderne, le sens moderne du terme, le mécénat. تنمية المهندسين مزيان تسنمت المسلايد طاس فلاس ما إلا ناس غيانات وقاد السينما ذي ونازوريتي ديال دي بيان تندكير ذي كمبوغاس دي نيويورك مثل ناث وغليس مثل الفلاي تنميتك نص. ميرسي يعطيكم الصحة. مازال تكمل تيرزانا مزيان كزار داكي ديال الامريكان ثورة خلاص مناد حكات وين السينما زول فلاك مناد زول فلاك شي دوز في الاول لا سلامة مزيان شفتيس الفرحة ميتيت نوفا داكي صافي بليزير سي ان اونور ما غنزورها قبل فينالمون تيدير روحو هكا مناد ويفان قبل سكام تسلاي مزيان شي يقولها في داكي نيويورك تينيا تيزر داكي 8 سكوت نعمل لا وكال داشي كلان داشي زبديني في نيويورك داشي كلان داكس الوغ هذا شاديني تزويره دونك تمدينة المماضة لكن تمدينة المدينة اطاس كويزما وانا طوالي داكيا اطاس لي ناسيوناليتي اللي جمعنا في ديوث لافيل عندها تلا يوث ديني غيوث مسارتيت عندها لعيبات تمسفهمن كوكاراسن وميقبالا نسلي ديفيرونس نسن اي اطاس يجنا دي مليون لعيبه اللي عايشين في مدينه نيويورك مبارطر مليح يعني اطاس لعيبه اللي عايشين داخليس 100 اليوم دا شوت الباسي ناس 100 اليوم دا شوت لا كولتوري ناس مي تعيشين يقضي وسط المدينه عندها زمرات تزغب سي بور سا دايوغ لا ريشاس نتاع المدينه 100 اليوم يفكاد صغورس تكتيوين ناس دقد لسيناس مي فنان تاع مدينه تيشبان تاهي كيسوا لما طلع صوره سور لو بون دو بروكلين بروكلين بريدج سلونغلي ديك نطرت من بروكلين يتشدون بروكلين المانهاتان كنت تاجي ثمنا لي زاني 1845 هكا طلع نساع دايره تبناثين كضم مزيان سلافيو كيا الداون تاون مانهاتن فوالا يعني هذا اصل منزوم مزيان فوالا تلميذي من ناد مزيان شو دحول فوينيك تمغون نيويورك كنت من ناد سيلين لكن رمضان ماشي تمدينة سي لو موند سي با اون فيل مي سي لا فيل فوالا ومن غير يعني لا اون فيل اللي لا تافات لا ليبرتي ليستوار هكاكي ولا بي هضراك دير السنة ولا ديال القرى ما رفدونا لي كراسي اللي كيشعل فوالا هكا فوالا كيما هادو كذا عرفنا مسلاير وقلنا مسلاير ايه شادين من وكم من تكنا قابله انه توجور ما تسيل الليل كلشي كتسير لا ستو دو ليبرتي نيكلان داكي هذا زامول نتلا الليل كلشي تسيل الليل هادي تاوين لهنا ثموسنين شارس لينا امريكان طفنيني ما ناخذ من نادي سميس الكيرا سلافيو تخدم من الكيرا ما رالينا الواكور تاعدينا كاين ليسباسيتو اما راه فنون كيف كيكوان فوالا اكو داو يتعوموا البلدان طفنيني فريمون في القاعة ديالنا فوالا سي لا ليبرتي فوالا انا وكلا نكينيا هكا تنمية كاملة أقلال أكيد وزني خم خان بوردواي
يتساوي نسم كان كيما نقال تايم سكوير اكد النصر يانا تنظر النصر مدينه برودواي تيكي ثم زوارو السينما هوليوود ناركا. زمنا دينير الامريكان quand tu parles مدينه برودواي c'était l'image avant le politique. Quand tu dis Broadway, on parle de culture, on parle aussi de l'histoire du spectacle. C'était qui a fait, c'était l'ambassadeur des États-Unis, c'est Broadway, c'est le théâtre, c'est le musical et c'est la comédie musicale. Donc c'est une artère. L'histoire de Broadway, c'est une histoire. Depuis les, comment on appelle ça, les immigrés hollandais, mais avant ça, il y a les Indiens. C'est Broadway, l'histoire parce que l'Amérique, elle est quadrillée. Tout est perpendiculaire. Sur cette artère-là, elle est perpendiculaire, elle est diagonale. Elle est empillée. La seule rue qu'il faut ouvrir. La rue elle commence de Harlem sur le sud de Manhattan. C'est la rue la plus longue de New York. C'est posé semaine Broadway, Everett qui est large. L'artère. Voilà. Nous étant les Indiens. Pourquoi Broadway? Broadway, il y avait des travailleurs, des chercheurs d'or et tout ça. Donc ils sont fatigués le soir, ils ont besoin de spectacle. Les femmes de joie, les pianos. Et puis ça pullulait de théâtre et du spectacle pour que ça ramène de l'argent, l'activité, le travail et tout ça. Donc les travailleurs, ils ont besoin de spectacle le soir. Et c'est devenu, il y avait avant le spectacle à 4 heures, de temps quoi. Musical, de comédie musicale, de théâtre. Maintenant c'est devenu le show, le grand spectacle. Et puis c'est Broadway qui a influencé Hollywood, c'est pas le contraire. Parce que d'ailleurs les idées théâtrales et tout ça, Hollywood il les copie pour le faire des films. Si je prends en exemple les plus grands dramaturges du monde, plus grands dramaturges de théâtre, Tennessee Williams qui est avec Marlon Brando, Arthur Miller, ils étaient résidents d'Aini, ils ont produit du grand théâtre, du grand spectacle, et puis la rue, donc, elle contient une quarantaine de théâtres à 500 places, plus que ça, avant c'était plus que ça. Donc il s'est divisé en musical, show, comédie musicale, théâtre expérimental, il y a aussi des théâtres studios, et des souffrances Paul Newman, et des souffrances James Dean, et des souffrances Frandouk Saïnia. Et puis la rue, elle réside, là où il réside les scénaristes, les auteurs, les penseurs, quand je dis penseurs, de spectacle, les dramaturges, l'écriture du spectacle, ils résident ici, à savoir les acteurs, à savoir les éditeurs. C'est une rue complète, mais il y a les metteurs en scène, il y a aussi les acteurs qui résident dans la comédie musicale, elle contient 500 artistes, hein. Donc il faut les faire manger, il faut les faire travailler, et le spectacle ne s'arrête pas, c'est une rue qui ne s'éteint jamais, du matin au soir. Et elle fait plus de 12 km, et elle traverse la seule, et des fois c'est en diagonale. En diagonale. Des fois on ouvre, parce que c'est les Indiens. فوالا ناصر مزيان دوي ماشي غادي يسهم ناصر لكن ما نخمم السينما نخمم ديما هوليوود زير كلشي يروح يتسيان وفات لا كرياسيون تي كي تروح نهاركا كتولد نيويورك تبدا في النصر طون كان دي تولد شي ديسبوستي يسن نيويورك. Bon, après Broadway, effectivement, c'est le rival de Hollywood, mais c'est au lieu de la culture, effectivement, le théâtre, le cinéma d'auteur, les films noir et blanc, les comédies musicales, c'est pour ça que je me des fois, sur les bâtiments, voilà, dans un film noir et blanc, surtout les films les gangsters, Wall Street. Il a un bâtiment, c'est magique. Voilà. Donc c'est des lieux, ça vaut le coup. Mais parce que voilà, c'est des merveilles.
Voilà, je tiens à dire quelque chose, comme quoi tout à l'heure je n'ai pas dit. La culture américaine nous a éduqués quand même كويس القبائل. هناك دايرين حاجة جديد ذا ديما كان. On se réfugie chez Charles Bronson, on se réfugie dans le cinéma. On était très contents. Les envahisseurs, voilà. Télé Savalas, Kojak. Voilà, et puis on est resté figé devant la culture. Bonanza. Et en plus, c'est pas des jeunes, même les Sikhs. nos grands-mères, nous sommes cow-boys, nous sommes chaponniers. Ça nous a aidé quand nous étions jeunes. Puis le rêve américain, on l'avait quand nous étions jeunes. L'ambition de vouloir sortir, de vouloir faire quelque chose. On ne sommes pas un peuple mort. Nous sommes un peuple vivant. Et l'Amérique, elle fait partie de notre éducation, de notre pensée, de notre culture et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pas gratuit. تنميتك النصارى تسميتك الناس كان النصارى ديون ونصر يتيديرن ذي باري ما كاتدينا امزيان كزار يزكار يتروحوا دار نيويورك يحمل اطاس نيويورك تنميتك النصر ولا مزيان يبغى دير نوكرا مزيان دانو ولا في مصر effectivement la culture américaine ici c'est délicat surtout les acteurs, les actrices, les chanteurs et tout donc ولاش وين نسينا راه فريمون لا كولتور امريكان الموند اونتي سمعت كل البروبليمنا سي كو مازال هذا الطون ليسباس طون عربو اسلاميك الوغ كي لا قد القضاء ويا الا قد نغال الطون بويا وين غاكسن جوستمون لي عربو اسلاميست سميت بوضون غير تمورتنا فرقنا غير الطون لاتا الطون يونيفرسال ويجيني مازال ندير طون يونيفرسال دونك الا قد نغال الطون يونيفرسال ليسباس كيني يونيفرسال باش كني هاد تفدل لنا مي ما نقيم كايني غير نتعاومو كونتر لي كورون ستادير بغينا غير تروحوا داكيا فانا نتعاومو الشرق ونتصاوبيو اش هذا ماشي دار نو سيني غير نصر اشي دينا مزيان ذاك كاين هذا الحال نكون سي قبايليين مزيان نتوما ذا نلا دي ليسباس طون ميديتيرانيان غير كورومان بين بيرو غير كورومان وثاغ الزمان ما كنت نتخاسي الطونيه نروح على الطون وايض نهار لا حاجه مزيان كزر كي بو دير سا ليسباس طون مي الا نفايز لا سوليسيون ايطاليان غنفغ دي تونيل نوار هكا مزيان كيدوز ثاكا نتغزف سنا ذاك الامريكان ستوني يدخل جاي كيو سماغ الامريكان كيكون عطاس مدينين يشبان واشنطن دي سي فيلادلفي كونكتيكوت تاني يوت مدينه قناصينا سبرينغفيلد ذاك داران خلاك في نيويورك نيو جيرسي اكل نيويورك ديش هذا الى بغيتي دير ذاك كويس لا تورنيك خدمت 8 لي زيطا واقيلا 8 لي زيطا فوالا مخالف التمارة لا مشطوحين لا مقرانين لا يروان لا تدير نزر مي بيان سور نيويورك سي توجور سي ديفيرون اشاك فوا خاطر سي على فوا اوروبيان امريكا فوالا تمشى باش يطاحر باش طاح لي في الاوروبيان لا كولتور لي سواري لي بار لا ميوزيك فوالا لا ميتي فوالا لا تاكلي كوميونيتي دا غينيا فوالا لا ليبرتي سورتو كيض سي فريمون ان بليزير نيويورك واشنطن قاعدت اشو واشنطن قام عاش هذه بيرو يقلان ولاش الغاشي كواس تشبح واشنطن ولاش ديك تصنتو دار كابا بوكو دو في كوا افار لاكار اش كيت لان الغاشي عند النظام فيلادلفي ذا بزغوي فوالا فيلادلفي عندنا ولا يمدو كان لا كوميونيتي كبير تسليم في النسل وسند نمرادي في المدينه القصار فوالا ايبي نزور شي طاح خمنا لا كونستيتيسيون ثمن داوس فوالا نوالا ميم لونكارني سي توران لي بار فونداتور لي ستاتيو enfin puisque اين كل شو دنا لا كونستيتيسيون امريكان فوالا comme c'est la constitution
pays, هذه ضربة بعض لي زاموندمون سورتو اللي هم زوال واقيلا سي لا ليبرتي دو لا بريس. لا بريس. امبورطون لا بريس. امبورطون ساعنا رجالنا يعني كامل لا بريس سي لا كونسيونس دو ناسيون. Et puis la liberté d'expression. Et de la conscience. تسبب لنا الغاشية يعني داين تسخبي ماضي داين كيهوان ولا شوا ولا يتحلف لك ولا شوا كينغان ولا شوا ولا كيكون بعدين ولا شوا ولا كيدين ولا قرا دين ذاك ولا كيسكا فوالا دونك لا لي زام لا ريليجيون انا كيف فوالا في الدين ديني كيهوان كاين الله فريض سمعتي راه كان ويا كاين يون غرات سيلي هيك الدينيك ولاش دا شو ينتردير الدينيك يتسنترديه كان شواليك تشيني كاينين خضيع تيكي غالا قد فهمنا نشتاقي غنغورنا بلي الدين نسن ينوثني كان فيك تحتين ويزمن هذا حتما فيا ضفي ذنو من ريت هكا اسمع فهمك كاكيا انا رظهر لا انا قرن زيكنيا يونو ولا عجبيه قرن الدق الكولاون لو كان هذا وسع ولاون هذا وسع في وين ميم ثمور اصل رياقه وسع فوالا لقى مونافي لو كاين ريق ولاون زعما ميم ثمور تاع رياق لافريك دو نورد رياق باسكو رياق ولاون فوالا تلميذ مزيان.